wabantwana bakho umbuso wakho mawufike Pophi? phezu Pophi? kwabantwana bakho thela umoya Islip lesi sithi oyingcwele singibona ukuphi la? phezu kwaba Hovile kazi? Wathi sleep sithini? One. Ngibuda ukuthi ngibuyaphi mina. Ngibuyaphi bongithume ku wena. Ngoba kwangithuma indzawo. Imvotsa ibuda usiyaphi? Ibuyaphi? Ngikufundisana kusasa. Uzotofundzisa nabantwana bakho. Islipi esibhale Mbombela. Imbombela phela senile spread. Ufunani ke Mbombela? Ekhaya kokuhambe. But zangu uthi ekhaya mzwe. Phela kusho ukuthi ufuna ngibike yonke into. Sefuna ngitshela ukuthi ngiye toilet ngiyoshishita nyana. Yo. Mara wengathi lapha kunegama elithi hotel or litini. Angikhumbuli nje ngibona leyo nto. Lesi slip sesizabukile kuyafana ngeke sikhulume ngento lesinganafaka athi bayavela uyiyeke yonke lento idakuhlula. Nako lokuphuthumayo lapha. Question paper ngoba uhleli nama question ngicumbi so incwaba awuyisweli into yokubuda wena evile until angathi mhlambe in the next coming 8 months ngiyafasta Yafasta. ya sonke futhi funa sibambisane la endlini. Mara usanda ukubuya sifasta njani manje like ungekho isikhathi eside base mawufasta ufuna ufaste emasohlele isikhathi lesithe yini sifastelani ke yabona yena udakahle manje uyasonzela number 1 sefasta ukuthi sifuna impilo lenhle soft life manje ufuna siqhumane kakhulu naNkulunkulu athi usinika ama direction uzofuna sinyathele njani. Wayathi ukuthi la ekhaya selikhaya laNkulunkulu se manje sizila konke vele ngithi 100% capacity of fasting le like konke sho ukuthi nangilala ngilale njani ke nje yabona nyalo ngisho ngalalo ufake ama overall ema boots uthake ini ufake ama guards kulela akunankinga imvumo uyithola kini ethi mbatha 11 ethi ngubodwa la right no 8 months nje lesiyako ke nje 8 months nyalo sithatha amandla silungisa impilo uningi lesifuna kubuka nenabo siyathi ukuthi inkinga thinyenta mara ngeke sazila 8 months awasikwazi ukuzila 8 months nina kunankinga mani ngasi angeke sizile